ku-magistrate ebethu istembu echoko ukuthi i-eviction letter lapho khona bazo-evicta khe yafika i-eviction letter le ebethu istembu se-court esichoko court ukuthi sithi phuma na azange khifike mina into bengiyilindele ukuthi kuzokuyiwe ekhoto then ngoba isitifiketi somntwana siphuma ngamagama kababa sesiphumile then ikhoto kube ngiyo nge-decide ngoba bathi hlala okay kuzophuma i-decision ekhoto so bengilindele i-decision ekhoto that's all okay ngikuzwile mama njengoba uma ayibeke esayidini lakhe bengafuni ukuthi nokho sinabe khulu uma uchaza indaba esimple ukuthi yena bekayalindela incwadi ephuma ekhoto yokum-evicta unfortunately azange ayithola incwadi ezwileko ngile ephuma kumagcwetha ethunyelwe yisherifi estate-ako ukuthi mama ngingibani ngibawa ukuthi ngiphumele umuzi ngedate esobe kumele beyokuhlangana ekhoto incwadi leyo bakwethu incwadi ephuma kugcwetha akusingiyokukhipha umuntu incwadi yokuphuma kugcwetha incwadi yokuthi asikhambeni sokuhlangana ekhoto incwadi ekhipha umuntu incwadi ephuma e-high court enestembu saka-magistrate ebechiwe echika ukuthi wena phuma and nokho ayilethi iletha amapholisa akuhamba nesherifi bakunikeza nesikhathi sokuthi ngesikhathi esithize mde ekutheni sowuphumile mara-ke okubuhlungu nago-ke esele kwenzekile kubhuruziwe sithize masibuza amaphoyisa bathi kwenzeke konke la bathi bulelesi begodi kuberegisa ama-powers mara kubonakele ukuthi sithize after ukuza kwethu sicabanga ukuthi le nto bazayicabanga ngenye indlela azange bakwenze lokho babuyile bacadelelile baphulile babakhombisa ukuthi no baphule akhe ngikubuze before ngiyivala ukuthi wena unayo i-protection order ephuma emaphoyiseni ithi ungasangeni ngapha wena unayo incwadi ye-protection order yokuthi bangasangeni ngapha mina nginayo then-ke lokho kusho ukuthi i-protection order was violated and manje uyatrenga ukuthi le nto le bekumele ithole i-appeal akuna-appeal akunayoke into baphulile eSouth Africa siphila komunye umhlaba thina sithatha ihlangothi nokho sibafunile ukuthi size sizokhuluma nabo bathi bona igcwetha labo liba-advisile ukuthi bangakhulumi ne-identical force le nto enye nenye bazoyiceda ikhoto sicabanga ukuthi ngaboni 17 nokho besingasekeli umama besifuna ukuze isayidi labo ukuthi ukuze bafike baphule la baphula ekutheni bayitholephi imvumo or kuphume i-order etsho ukuthi phulani mhlambe bangikhombise lokho incwadi le unfortunately azange bakwenze lokho impendulo sizithola ngefoni kuphela mara besifuna ukuthi sidibane nabo nibabone ukuthi babantu abaso bazile kubaphulile mara ke ngifisa ukuthi i-justice mde idlala indima phezu komama umama uthi mina noma if umtshado wami awukaconsideri akusanandaba ngoba obviously into eyenzekileko iyenze liphutha yenze ngubaba angikuphikisi lokho mara ke why mde babuye baphule ekutheni mina nginomntwana ngaphakathi ikulumo engizwile ukuthi umntwana akusunguye lokuphela nabo babantwana bakamufi nabaphelele bayi5 umama lo nomntwana munye kuba yini indlo le thiwa ngiyaka umntwana lo ekutheni bona nabo bantwana bakamufi mara I'm still saying this thing and ngisayiphinda begodi ngiyarepeata ngithi nangabe mhlambe bebafuna ukuthi into le icocwe bekumele yokugcina icocwe court idecide ukuthi wena thekisanti indlu nibona ukuthi ngishera njani ngoba mama I'm very sorry because ngesayidini lakho umtshado wakho vela awuconsideriwa at all and then angeke uzuconsideriwe unfortunately kubhale nakufika lapho ke mara ke nasesibuyele ehlangothini lo mntwana osele unaye begodi bathi unamntwana munye bona bahlanu mawucalileke ucabanga ngazi ukuthi bona kose bathatha umuzi lo banikeza umntwana wakho kuphela na and ngikuzwile kose uyokuaphila nendaba ukuthi nawe uinvestile ngaphakathi unakonke unakho ngikuzwile ukuthi ubuyokuthola nendolini quotation yakho yakade lebe obhadela khona imaterial la i-quotation kujafta njengoba khulumile yes sizoyithola yonke ukuthi kose uyokuthola indleko zakho and then nekhoto mhlambe iyokutsho ukuthi istand lesingisakabani ngiyikhoto ezakudecide mara ke ekugcineni umntwana yena ke umntwana bathi akusinguye and i-material bengakayithengi ebuilders kuphela bengiyithenge nakuba kujele lapha eThemba Lethu ngoba bekuthengiswa i-material enye yama-material yakuha bengasingiyo leyo kuphela so nakhona indiphu zakhona zathathwa but anyway ngokuba kujele kukhona useThemba Lethu anytime ngingaya ngiyosifuna
ukuthi bengilow ngibhadela so much. And Okay. then ithi ngitsho sesiyayivala ke thina esayidini lethu akhe sizameni ke bakwethu ukuthi masele into iso bakwethu asifundeni ukudissolve ama relationship wethu sisaphila asenzeni isiqiniseko sokuthi senza ama will and i-will nawuceda ukuba ne-will ingahlali kuphela kucwetha ikhambi yokuregisterwa e-high court ibe khona ngaphakathi wazi ukuthi i-will yakho it's recognized manje ke kube khona umtshado wesibili ongakadissolviwe wokuqala nako ke esele sihlangabezane nakho namhlanje sikubhlungu esayidini lakama ngoba i-high court imdle 100,000 icwetha limdle 100,000 i-high court yabuya yaphikisa isicumo sikama ukuthi wena ma awusiyi next i-second marriage yakho is not recognized and azange bayi-recognize azange athole nethuba loku-aphila ukuthi yena bekangazi ngoba ubone nje kunama-protection order abhala ukuthi separation wathatha ukuthi i-separation usho ukuthi bahlukene nase kube ne-protection order ukuthi these couples baseparateile i-separation leyo is not like ukuthi badissolve i-marriage asifundiseni nabantu bemakhaya ukuthi noma wenza isiqiniseko sokuthi ulobolene nobaba or ulobolele nomfazi yenzani isiqiniseko sokuthi nangabe nifuna ukuceda umtshado wenu ningawucedi ngapha esintwini or kuma-traditional counselor or kuma-authorities akhona la eduze into emde yenziwe akwenza ukuthi kuyokucedwa i-relationship yakho ekhotho ngoba ikhotho ngiyo ethatha isinqumo leso-ke yokuthi i-relationship izobe iphelile ngomthetho naseyifike ngale ekhotho ngoba isintu kwanje abasiconsideri until okuhle ekuzokuvela ngizwile bathi traditional court yafika let's hope ukuthi iza kuvela ukuthi ivikele izinto ezinjengalezi siphinde sincancabeze kuma ukuthi ma let's hope ukuthi justice will prevail ukuthi uthole konke okufaneleko ekugcineni akunamuntu one-right yokuthi ayenze lokho akwenza kophezu kwesinqumo isinqumo asithathe icourt babatshele ukuthi phulani bona bathi baphula into kungeyabo iba ngiyabo njani ikhotho isesekhona isachubekela phambili wena into odliwe ngakiyo udliwe ngokuthi bathi abakurecognize njengomfazi and then lokho kokuthi certificate siphume ngakuphi akusanandaba into enenye bayenza ngendlela yabo mara ekugcineni kwelanga akube sifundo thina ngapha ku-identical for server la sizokubuya ke ngelanga lesizokuthola okhunye ngomgcibelo sokuthola walking lip umama sibhadele maye siyathi siyakhuluma siyabawa kuwe Mr. Jafta Mabhen ukuthi no man kuzame ube nokuncanyazana ube nenzwelo ukuthi no man mama okuncanyazana nakho ke ngikunikeze khona ubone ukuthi ukwakhaphi ngoba njengoba kuso sevala